Yesu shimwe. Assalamu alaikum. Hamfurani please. Okay, nagomba nsare kwanza ubusanzwe barongoye mufti aziga imbere hamwe na mufti mabari gaha bakinyi bashitse muze gaha imbere ya kwese. Nabe ni bwana nawe turamukeneye gaha imbere. Okay, ngabe isi hari arahagiye ariko umugore we yoza kuko buryo umugabo n'umugore bana hama ugukoresha umwanya murantunga nitwa Irakoze Christophe benshi bazi kuri izo Chris umuvugizi wa mufti nicyo njejwe hama ikintu nagomba mvuge ko cyane n'ubumwe aberirwa yatweretse tuwe dushaka kuvuga kuri company dushaka kuvuga urukundo yatweretse muri Save the Dates ya kabiri yaratwiguze pe ndabiza abantu bakoranye barabibonye abe yadukoreye ibishoboka byose muri service yose twamusabye yayikoze atitayeho iby'amajambo abantu bavuga cyangwa icyo twoba dupfa yahazi irumva yasize igikombe imbere atwereka urukundo tube twebwe tutatwiteze so rero kuri ibyo nka mufti turi benshi gusa abashyize naba hari akantu twamuteguriye ko kumushimira nk'umuntu yatweretse urukundo kuri urukundo yatweretse nta kiguzi tworonka twokigura ariko kimwe avyuka mu mutima wacu natwe tuzomwereka urukundo ko yatweretse tukaba twateguye n'aka envelope ka 500,000 ari kandi aho ka envelope tuzokamutwarira iwiwe ati oya yari mutse nituza haba dushaka tuzogutemberere sio wogo gaga oya dushaka muri yose examine tuzoje kubake to byari ibyo rero kada muri jambo CEO twumva icyo avuga nawe murakoze amashine y'idone jewe nacufise novuga usibye gushima abeli novuga ko niwe yambereye intambwe ya mbere muri urugendo ndimo gukina amareresi kandi yambereye n'umugisha pe yambereye umugisha rero nari numva gazi kuno munsi wo kwereka amareresi yiwe nogira umwanya nkaza kumushimira mugarara gitwa ndamushimira yasohotse ariko nakundi ivete araza kwimubwira twakundi rero icyari kizanye hanini kwari gushima tureke no kuvuga ngo yadufashije muri ino season ya kabiri je yafashije guhera ku ntambwe ya mbere yagize mu mwana atanguye gukunda dede aranamukisha ushobora kumagaze kandi no kugira ko kumagara bivuze rero ndabishimira abendo wayo kuko hari intambwe nyinshi nagenda camo izo zose naziciyemo kubera hari wafashe ukuboko niyo mpamvu twavuze ati twebwe mu kigega cyacu turacyari batonya namwe murabibona turacyari bato turarabika ibikokora basi ntazogaye cyane basi zoge azoshimwe turaraba aho twoshobora gukubita ibifusi bigakunda usanga naho hantu rero nizuje ku gifoto nizuje kwiyamamaza mu kuvuga ako kantu tuzogashikana nimwana bishaka tuzopostinga ati yambere ko yitwaye kwaye twamenye yitwaye Yesu nashimwe amen amen akana natwe ndashima Imana yo mu ijuru kuri uyu munsi ko byagenze neza kuko je waho mbona ko bigeze ndabona ko Imana yakoze akantu kabisa hama uyu mugwi nawo ni ukuri borora no vuga ati natwe umuryango yatubereye nk'umukobwa muzima mu rugo muze mubona bijya bintu baguma bavuga ibyo ni byabo kumenya twaya badushira imbere agaciro k'umurimo turimo jewe rero kurwanje ruhande nkawe uretse ko ntashobora kumuhagararira ariko nanjye ndashobora kuvuga ijambo uyu
uyu mugwi nabo ni abana beza cyane batubereye abana beza cyane cyane ariko Orunera kuko niwe twamenye kare abandi nabo twabamenye kubera Orunera kuvuga tuti rero nabo Imana yo mwijuru bahezagire kandi basubirizaho umuzo wa mwaka icyo gihe turashimiye no kuvuga ko gatererano muduhaye Imana yo mwijuru bahezagire amashime cyane kuri uno mubyeyi ndabise legend kubera ubu yatanguye sinema imbere yanje muri 2010 taramanuka akora sinema afise izina rirerire gusiga amasinema yose tumaze gukora burya yitwa gute iryo zina iyo sinema yitwa ngo inyanka kubwirwa ibigirwa nuko amaso atukuye iyo sinema narayibonye jewe nuko rero bagikwa mwese muri ngaha nibaza yuko kugira bavuge ngo serukire abitavye bakora sinema nibaza yuko batafata ku byubahiro kubera ko hano nacanza nyuma y'abandi aho ku myaka yanje reka mvuge kubera ndashaje nuko rero icya mbere mbanje gukeza uyu mugwi ino kampani GFIC cyongereza kiragoye bo iyi kampani rero nubabwira yuko zibaza nta musineyaste akorera hano mu Burundi sinovuga nta musineyaste tayizi akorera sinema mu Burundi byibura umureba kumenya iyo kampani ntukamenya CEO wayo Abel Nduwayo twese abakora sinema turamuzi ariko kandi ku rundi ruhande abamaze kwegerana na Abel Nduwayo bamuzi ibirenze kubera nibaza ko Abel Nduwayo n'abantu bake bakora sinema atarafasha natwe muri BNT yaradufashije certificate turamuha rero cyambere turabakeje muri uko kubakeza tubakeza nje ku izina ryanje n'iry'abandi babonye canke bazi iyi kampani tubakeza bwa mbere ku butwari muri ngwanya duhereye kuri Abel ngwanya nta muntu atabizi ikindi cya kabiri reka muri ndabana bareke nkeze uyu muntu yoba yarakoze ino sinema umu editeur n'umukadre nukuri isize umuhinga cyane muri ibyo bintu ariko jewe nibaza yuko dufatira ku bintu bibiri tukahita tuvuga tuti mu Burundi turagerageje kuri son no kuri image aha vraiment reka tubakiritse image zose ziboneka neza ayo mashini yashimye image iboneka neza yinjira muri tekinike cyane son twayumvise neza aho vraiment nukuri imana ibaha inkomezi mukomeze natwe turi inyuma kuva hehe mugabo bakegerana iyi ni image twese dukwiye gufatiraho kugira twereke isi bya bintu batuvuga ko atari byo urukundo rurahari ahubwo hari ibyo tutariko turakora mwe mushaka mugabo ni buke rero abandi bantu ushobora gukeza ni abantu baje gushigikira Abel Nduwayo na GFIC muri rusange mwese muri ngaha agenda bakeje kubera yuko n'ubundi iteka riva kuri twebwe twaje kubashigikira iyo baba batamba birorera byari kuba ari bibi cyane nta nubwo byari kuryoha reka ndege kuvuga ibijambo byinshi kubera barantunguye kubera nari nzi yuko naza guhagarara ngaha imbere je ndagira n'amasoni cyane ntinya n'amakamera muheza